Desde aquí. Pedro Rielo, andas por aí, meu rei, que eu xa marchaba pa ali, xa sabes, po faladoiro. Como vai por Bueu, Pedro? Ando por aquí, agardando por vos, aquí estamos. Estamos con un grupo tradicional que se chama Retrouso, que en castelán quere dicir estribillo. Vannos interpretar un tema, un grupo que leva 15 anos tocando, pois eso, a falta de sol, a falta de chuvia, pois quedamos con este grupo e non me fagades bailar, que xa vos coñezo, que sodes moi pillos. No, parece mentira. Vamos a velos a eles, que o fan seguramente moi ben e tocarán moi ben as gaitas e as pandeiretas. Aí os vemos. Sí, señor. Asociación Cultural Retrouso, dende Bueu. Quen nos dera nos saber bailar? Estivemos aquí bailando como locos. Sí, pero sin saber. A Sonia dalle vergonza que nos filmen. Que non sabemos. Calquer día poño cheo a bailar unha muñeira aquí como Dios manda, aquí diante de todo o mundo. Taran, taran.